Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ як намуд торт тайёр мекунем. Аниқтараш гӯем торти мидовӣ тайёр мекунем, яъне торт бо асал. Ман ин намуд торт аллакай тайёр кардагӣ ҳастам ва Тоҷикистонда гӯем акнун якум бор тайёр мекунам ин намуд торта. Чӣ хел гӯям, торти мидавӣ бо рецепти тоҷикӣ гӯем. Маҳсулоташ яъне ай Тоҷикистон. Хуб, маҳсулот барои торти мидавик ба мо лозим ҳаст 6 дона тухм, разрих литл, асал, 2 қошуқ шакар ва 200 грамми дига сливичное масло ва ҳатман орд. Ман фаромӯш кардам ки орда биёрам. Дар аввал 3 қошуқ асалро меандозем ва дар болои плита мемонем то ки хушрӯ об шавад. Мебинед асал хеле сахт аст. Боз бисёриҳо дар вай мекунанд, дар ҳавла яъне парда мемонанд мекунанд. Ман аллакай дар ҳамон видеое ки торти мидавик тайёр кардаги будам, ана ҳамин намудкати тайёр кардаги ҳастам, нағз шудаги, хушрӯ шудаги ҳастам ва ҳозир бошад ҳамин хел мекунам гӯем. Азиз, чӣ хеле ки мебинем, ман асалро пура хуб об кардам ва дар инҷо бо 2 қошуқи дига шакар аст меандозем шакарро. Шакарро низ хуб об мекунем дар болои плита монда. Ман аллакай шакарро низ хуб об кардам, ана мехел шудааст. Шакарро об кардем ва акнун 200 грамми дига сливичное масло ёки маргарин метонем андозем. 200 граммро меандозем ва боз болои плитада мемонему маслая низ об мекунем. Хуб, чӣ хеле ки мебинед, ман аллакай сливичное маслоро бо асал ва шакар хуб об кардам ва камака бисёр не каме сода андохтам шав. Чӣ хеле ки мебинед, аллакай дам кардеста, бисёр не камтар меандозем, бас аст. Ва як тарафда мемонем то ки хуб хунук шавад маҳсулоте ки тайёр кардем мо аллакай. Акнун дар як косаи алоҳида 6 дона тухмро меандозем. Акнун 6 дона тухмро бо миксер хуб лат мезанем. Тухмҳоро низ лат задем ва маҳсулоте ки тайёр кардем кам кам меандозему омехта мекунем. Аллакай хеле хунук шудаги ҳастае. Тез омехта мекунем. Акнун разрих литлро низ меандозем. Ва ордро низ ҳатман кам кам меандозему хуб омехта мекунем. Дӯстони азиз, аллакай хамирро ман тайёр кардам. Хамир бояд ки ана ҳамин хел шавад. Ростига боз як хело аз ҳадди бад сахт мекунонам, ман ин қадар сахт намекунонам, барое ки вақте ки хеле мулоим мекуноним худи ҳамон торт низ мулоими хушрӯ мебиёяд.
барои ҳамин сахти бад накунен шави ва аз ҳадди бад сусти бад накунен, барои ки бад душвор мешавад вақте ки амин зуволачоша тунук мекунем. Ва ҳозир яко пергаментни бумагада кам кам меандозему тунук мекунем. دوستانی عزیز و گرامی، خیلی که میبینید من الان همه کارش رو تیار کردم. اینجا 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا کارشدگی هسته و من پختمشون قالبکتی با بریده تیارشون کردم و حاضر باشد کرم رو تیار میکنیم. در اینجا کرمی تیار هسته. در تاجیکستان آنها کرمی تیار هسته، قایماق میگویند و بهت خوب هسته، ناز هسته، رنگ همون سلیفکی های 33% روسیه هسته و در اینجا راست دیگه نیم کیلو زیادتر هسته و باز یک تای دیگه از گوشونی ملکو می اندازیم چای با میکسر خوب لط میزنیم. دوستانی عزیز و گرامی، ببینید چقدر کرم سخت شدگی منم سختی خوش شدگی منم چقدر میبینید من سخت خوندم دیدم دونم گزیدم منم سختی خوش شدگی دوستای عزیز و راستی که نمیدونم میرسیده باشد نمیرسیده باشد کرم خیلی حرکت میکنیم که همش تا رسانیم و اکنون تورت تا گویم میچینیم دوستانی عزیز و گرامی، تورت ما تیار شد. انا همین نبود، خیلی بلند شد. باور دارم که چقدر بلذت هست. حتما میبریم و میبینیم که قبطش چخل است. شما نیز دوستانی عزیز حتما برای نزدیکان خود تیار کنین. باور دارم که از افتش میبرین.